MCA Bambunge Meru ni bethri tobaikritha na bonene kumania na kuiga kiribara bakwithira bakiwata kawira mwangaza na bora bakwithira bakirana no tongere bawe kiribara bachumrite kuwatana na kawira mwangaza ni bethri tebakiamukira nthi jabia mene bia bomwite na kinyakire kamiti cia mbunge bange bo bakiritwo kinyakire utongere abo kamiti raba ya karirite MCA Bankuluki ne bachumire kuonania batianiri kumania na kura kuwitithwo mbere ndene ya mbunge ya Meru mutugikare na kumurikana ndene kirima karika 2024. Mwankene jwangiri jereme rongo irenenya mpadhuna rukune ronekene kere mbunge ya Meru chumenye kuma kere muswanda jwa koeberia ngabana wa Meru kawira mwangaza getene alemses barabona nilio weru bobo kugwatambaru kawira mwangaza mwankene jojo bedhirite bake wandhenje nebo bange bakuregana no tongeria bwawe na yondhenje ejetenge nego tunywe itebia byotongeria bwa nyumba eje na kinya kwethira bakeberwa kere kamete imwe. I'm citing that example because Mr. Speaker, I am one of the members who have been a victim to such, and I've never heard any single member of this house complaining that Mebiaro is not getting his allowances because he has been removed from here and there. Today, I'm among the 13 members, Mr. Speaker, who were denied their rights because of their democratic rights, Mr. Speaker. Na ndemse wambere kwa iberwa getene adekuweta kiri murengo jwa kawira mwangaza ni MCA wa Metongo Evans Mawira Karia ule atunyirwe geteke mutongeri wa baraba inge kere mbunge geteke ukeda ikenenkeru MCA wa Kisima Patrick Motuma na MCA ojo wa Kisima au kabere na ade monini wa mutongeri wa baraba inge gideki wekethre kithaganwa zipora kinya wijekene tazendike yura ni MC wa Koroto na kiama kia UDA utongere burabu anenkanero moshemano jwa thithikite ntere cha Nairobi ka make sure the house in order kisha house yetu ka tunde toka tukintu kimwe tunde toka tukwatanite ne tukwa tukintu kimwe ikenda inyatumba kwa kisha kuwa UNDA kuithirwa leading party in Meru. Members betu bagumpa an opportunity to serve as the deputy majority in our county assembly Meru na undenda kigu promise Meru betu that ga serve diligently. I'll provide leadership where necessary na mono nga support majority rinda na kinyarindas bange betu ba assembly Meru. Kumirau MCS Kadhomba Mwankene jo barana thingati bakawira mwangaza idebia obirejera bikejo kwatora ngogotariria MCA wa Kiago Simon Kiambingaroni ure wari na gede kya deputy whip kedra ikejo kwa kianenkeru MCA wa Koroto urane Doris Gaki MCA wa Bodhogosi Centro Douglas Mutea hali mukarigetu wa kamete ogima kirembunge giteke ukiajo gwana kyo kyanenkeru MCA wa Goji East Mocho Indomiano na MCA wa municipality Kareb Motethia urora de mukarigetu wa kamete ya Kegena giteke ukiada ikijo gwa kyanenkeru MCA wa Goji West Mbyoki na Wesa Ragaki urora de mukarigetu wa kamete ya delegation giteke ukiada ikijo kwa kyanenkeru MCA wa Koroto Agnes Guantai na MCA wa Ruiru Lela Felix Ntuo giteke aweka mukaririgete wa kamete okamati kedrage kejo kwa inde mwankira na rogeta ekenenkeru MCA unge na kiri MCA wa Keberesha Jacob Mwirigi ula ware mukaririgete wa kamete ambanjeti giteke ukedage kejo kwa kyanenkeru MCA wa Nkwena Martin Kome Makasi na MCA wa Kirwa na Arima Kena Morogocho urora ade mukarigetu wa kamete yambe umbithe na miumbire giteke unakyo ketha ikijo kwa kyanenkeru MCA wa Mekindori Mereti Kaimbo na muthiene ni MCA wa Timau Martin Kombore urora ade muninwa mukarigetu wa kamete ya Kegena giteke aweketha ikijo kwa kyanenkeru Rubitonia ure ni MCA
wa korotwa. Meru County Assembly is the only assembly in Kenya whereby members are not supposed to have dissenting voices, and in assemblies we have our own right to choose which side to stand with. So in case you take a divergent route in this assembly, you are punished severely. Kiriba mweba MCs bau batunyite bedera bakyuga barenyerwa ni MCs bau bange ni unto ba murunga mojojo ge siasa jwa kwethera bake gwatambaruka wera Mwangaza alabege keno bakyuga mbunge ya Meru iritongere na kebarete kuthingatira gatiba ya Kenya. Assembly yetu nekete mantu ya democracy ndi na ikira tukuthithia ndene mbunge ria in dictatorship na riguru sana na antu baithithia mantu yao uraba kwenda ti urenya sheria ekuga tuthithie. Number 1, katiba netwirite o muntu ena right ya opinion yewe na tu ena right kinya ya kudifa case ideologies na kinya ke siasa bwinthe buteta bwitikanira cia nontu teka iri kanisa. Lakini batwe ya MCAs bara 20 bara tu supporta excellence governor wetu Kawira Mwangaza ito kuona tukia sidelined mono mantune ya mbunge na kinya twakinya tu point ya gutunywa responsibilities ira twithara twina cio ndene ya mbungera na makosa yara manene tuthithetie ikurungama na murisimamo yetu ya gisiasa. Ngeripotra toshe wero rea kwari eto ni motuge kare.